Кударанчен нумай хутлы журтсенжи ливцене тяп юзавбай келе жүрін улыштарны бузан, егебінде вун вишімі шудан республикара ядарлы программу байшлеме бушлайшы. Көжал жеш малдан балыртны шиджи ливда, унзыр бушне тада шитмедватышне шене дейші. Куенбе вайлырақ ішлемелі, чапла палыртреш правительствы жүрденже, шүрт ербе жиғыны идузіне сүтсе явнымай. Кожал нумай хутлы журтсенчи ливцене улыштарма икшер миллион деньги майлы укша уйырна. Пөлдер хутран худа хыбарса анаган алызагыр кабинына шенетне. Пөтембе вара чываш хинре икебине яхын лифт улыштармалла. Ядарлы программа ба ишлеме бушланы ку ише хывыртлатма май памаллада. Пухыннесем чываш хинре муниципалы шурткер контрольне еркелесі биргиде калашрыш. Пилі хулара тада сагыр тұрықра куенбе үш вишленне. Үттізен шакна шивых вғытра туза ертермелле. Куенбе Шма бушланы нумай хутлы журтсенче пурнаганзен шивич итевезене татсабама булышмала. Иртнешул муниципалы шуртер контроле бекелі жүлін Шубашкарда икшер вадыр бір шығав бұқса духна. Весе мытларах коммуналы булышуба шиделік ледевештермен небе шығынна. Шыне Шубашкардан да шыр загырвынулды ширу булна. Чуваш республикин пушлығы Олег Николаев патшалық шуртер инспекцияне пужуихен вуннамышычен хуласембе тата тұрықсембе келі жудумалыне галаря. Выл шыбах муниципалы шуртер контроля бешиханна. Республика Галарым Вали, Милена Алексеева, Алина Сусметова, Павел Иритков.